In vandag se nuus se geval van Back and Close is op 30 April in die Mogale munisipale distrik bevestig. Die bees is by 'n veiling in Gauteng gekoop, maar is afkomstig van 'n ander provinsie. Die owerhede het versoek dat ag geslaan word op die Raad vir Landbouprodukte-agente se biosekuriteitsriglyne vir veilings en dat alle vee-eienaars en veilingshuise moet voldoen aan wetgewende vereistes en regulasies in hierdie verband. Volgens die Gautengse veterinêre dienste word onvoltooide gesondheidsverklaringe by veilingspersele se hekke uitgedeel aan vervoerkontrakteurs, voertuigbestuurders, eienaars en spekulante en dan lukraak voltooi. Gesondheidsverklaringe deur eienaars of verkopers is regsdokumente en enige vervalsing of onvolledige inligting kan tot vervolging lei. Die owerhede het eienaars en vervoermaatskappye versoek om vorms korrek te voltooi en alle wetlike vereistes na te kom ten einde die land se veestapel en bedryf te beskerm. TLUSA has expressed concern over the growing phenomenon of illegal hunting with dogs. It says this practice is spiraling out of control in agricultural areas, particularly in the Free State. Increasingly more incidents are being reported of individuals entering private property without permission and using dogs to hunt game or livestock. These actions result in losses, structural damage, and create a climate of lawlessness on farms. Penny van Zyl, General Manager of TLUSA, says they are seeing a dangerous pattern of unlawful trespassing that could escalate into serious and even organized crime. He says that this can no longer be ignored. According to the organization's safety committee, this type of illegal hunting often serves as a cover for other crimes such as stock theft, intimidation, and even violent acts. Farmers who oppose the practice are not only threatened, but also become victims of deliberate veld fires. Farmers are urged to document every incident thoroughly, take photographs, gather witness statements, and submit complaints through the correct channels. And Japan's rice policy is under intense scrutiny as the nation grapples with rising prices and supply shortages. This is in stark contrast to the oversupply experienced during the peak of the COVID-19 pandemic. The Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries has released over 210,000 tons from emergency reserve to combat these challenges. Nevertheless, retail prices remain high and supermarket shelves are often empty. The government is considering leveraging rice in tariff negotiations with the United States, but according to global data, the implications for both consumers and farmers are profound. It says the current situation highlights the fragility of Japan's agricultural strategy, particularly concerning rice, which is a politically sensitive commodity. The government's historical reliance on centralized control has led to inefficiencies that are being exposed by the current supply crisis. Die 2025 Bloemskou het op Saterdag 3 Mei ten einde geloop. Organiseerders meen dit was 'n besondere skou ter viering van 142 jaar in die skoubedryf. Hoewel die skou 'n dag korter was as gevolg van die Paasnaweek voor die skou, die skolevakantieweek waar tydens baie mense weg was en uitdagende ekonomiese tye, het 106.706 mense vanjaar se skou besoek. Dit is sowat 6.000 meer as in 2019, toe die geleentheid ook oor 9 dae plaasgevind het. Bloemskou is een van die gewildste en grootste skoue in Suid-Afrika en bied 'n groot finansiële en ekonomiese inspuiting vir die stad en streek. Die skou het vanjaar 2711 inskrywings in die kreatiewe handwerk en kunsafdeling ontvang. Dit is die grootste skouafdeling van sy soort in Suid-Afrika. Vanjaar het ook 'n rekord 408 suiwelproduk-inskrywings van verskeie suiwelprodusente en verwerkers in Suid-Afrika opgelewer. Die landbouprogram was ook propvol met 'n hele 22 kampioenskappe en 5759 diere wat deelgeneem het.
En praat van skoue, Nampo Oesdag begin volgende Dinsdag en natuurlik wil almal weet wat die weer gaan maak. As jy wil weet of jy dalk 'n ekstra baadjie of 'n kortbroek moet aantrek, kom ons hoor, wat sê Johan van der Berg. Kyk ons na hierdie volgende tyd, lyk dit darm asof daar nie verdere reën vir Mei maand verwag word nie, of baie min indien daar wel voorkom. Daar kan wel oor die winterreënvalgebied hier oor die naweek so 'n klompie millimeters voorkom, koue front wat inbeweeg, maar vir die somerreënvalgebied redelike sonnige weer en baie min reën. Wat temperature betref, het ons hierdie afgelope week gesien ligte ryp wat plek voorgekom het hier in die Oos-Vrystaat, in dele van die Oos-Kaap, so ligte ryp nog nie regtig waar swaar ryp nie. Maar temperature gaan in die Nampo week, die minimum temperature maar redelik daal, en ons kan ryp verwag hier oor die Suid-Vrystaat, en dan ook verder suidwaarts. Tydens Nampo, minimum temperature gaan onder 5 grade Celsius wees. Om dit in perspektief te stel, verlede jaar was dit in die orde van 10-12 grade, so heel wat koeler. Ons dagtemperature matig, hier tussen 20 tot 7-28 grade, en vir die Nampo tyd lyk dit of ons hier rondom 3-4-25 grade gaan draai. So dit lyk of ons baie gunstige weer gaan hê vir Nampo, want gewoonlik reën dit daar gedurende Nampo, en hierdie keer lyk dit nie regtig waar of daar 'n kans is vir reën nie. Dis dan Johan van der Berg met ons weernuus vir Nampo wat volgende week begin en ook vandag se Plaas TV nuus.